Haim naze ting choma is haim naze kolo notice Manipur state ko high court ko chief hangya M Sundar ka chibi peuduze Indiaram kade ko president te jaban rapi Draupadi Murmu ne kalang hachi gai je puchuze appointment te gai tele je ka chidele je puchuze chief justice Manipur high court ko puchu chief justice tele ga rap soge paja Madras high court ke mata te je chige pa nsi jabam le kule je ka chidele kanalist tu chuna ke puchu chief justice Manipur ko high court hangya tele gai tele is the chief soge chief justice Manipur state ko te jabam le peji Som Sekar lay the Katitali, the Paz retired at the Zegana M Sundar Katibit pages, appointment away Kakadai, the Katitali. Manipur State Katunaga, Governor Tazabam Pune, Patuza, Patabam Monti Pataza, Motagatali, the Sale. Nagaland Katunaga thinks the Tingrin Dozabamaka, NH29, Garim Piki Kive, Siadi Zalamili, the Chilmakja, Tuna, Nagaland State Kizia. Nagaland State ke chunage tingsia ze tingrin do za bambi bisegene Nagaland State ke garim puki ke dibe National Highway NH29 ze ke kibe siadi ze lamuile ze ka che dele ze chirmak cha pagla pahar ka che bam banaya chumu ke dima ka kadu garim puki ke kibe siadi dele ze che bisegene Nagaland go authority mena chibika ke ze Zememankanews ze papli me gari telu ze tanbri makra hangadu rangai dele ze sale ze chuna new chumu ke dima ka che bam gadu bridge matai timsia ton di dele ze che Maike, Tingsia Ziting Windows of a Missegane, Dimapur, Kohima, the Chumoke, the Martepe, Garim Pukira Mizidu, Kikiva, Garim Pukiza, Timsia, 23, Zekatitali, Chunaga, Nagaland State, Tingsia Ziting Windows of a Missegane, Garim Pukira make a kive, Sia Dizalam will lay the Saze, Mame Begne, Garim Pukira Mizeka kive, Medu Mainsia to come Dizalam will lay the Sali. Assam State campus, Kakalebe Pepelamga, Bangladesh school student Mina Hamming Medusa, deportation face to Rahange. Changdele is the sali. The eyes and a Mike, a chitku tarik to set Michael case lays the Chilziga, Pakampun, Tiv Sagmaneluza, Bangladesh Kadin, Peperega, Ziga, student Peperega, attacked with Signe, Sige student Bo, Minahaming Meduza, deportation face to Rahange, Changdele is the sali. Naikumting Kumkum Chana Zen Kaizeming, Durga Puza Suget Tunage, Tingsia Ziting Windows upon Bizegane, notice Manipur State Kadu, Babam Kiki Babamge, Hadu Inaize Papling, Rev Sangzalam Willing, Zekatuli, Rich Rumukze, Hadu Zeki Kasang Dip Zegana, Gari Ramizedu, Tanbri Rev Zalam Willing, Zesa Zetuna, Manipur State Tingsia Ziting Windows upon the Kakaza, IMD, Indian Meteorological Department Menedu, Manipur State Kerlangnane, Tingsia Ziting Windows Rahanga, Alert Sedu Pegais, Lam Willing. Zekatitali, Chibzegana Manipur State ke chunange state authority banaya sigya district authority me haroluse papling meduze taunang ze emergency le maksenana lat beitun rimak hangdu rang sangaitele is chilzi chirmuk che chunage advisory zedu lupet gaitele ze sale Manipur State ke chunage tingsia ze tingwin doze pambi bisegene adu inaize menake kime lung hrev zalam wile zekatitali UPI lamge anui tinglai mi pun sanga UPI gena kacharang kang te ta te zabam lamge NPCI Indian Payment Corporation of India mena P2M gize hindi miswanga zate lei gai zepu category ka cham te lei hchi gai te lei zeka te lei NPCI chuna ge P2M ge te lei gai bise gena business lamge anui tinglai mi pui ge mamro ka hacha bize ting te ge pu limit che lagna ro na koda kanele stu chuna na lakre anui te ta te to dui ku te lei zeka te lei ze chirmuk ta anui zolri chuna ge ka chagra man ko ko me anui loi bara me lagdu tinglai mi pui ge laksro anui limit kene ka charang kang ze te ta te do dui te lei zeka te lei za ai ze te lei ge bize P2M ke zete lei ge lei zete kan list to P2P person of person ga ne te lei ge mak lei zeka chu lei chibize ge ne P2P ga ne person of person ga ne ting te ge lak at limit lei ge bel reason we chuna ge du lak at lui lei zete za ai ba ga ne hindi lei ge mak kan list to P2M ge zete go category ka cham ge hindi lei ge te lei ze sale India ram kadai re ge smartphone export te balam ge ze kadai re ge 1 lakh crore changbe zai 1 lakh crore ka charang kang changrai langbe country chang delay zakati delay za ibe smartphone export te begi ze railang beke iPhone lam wile zakati delay ze chuna indiram kadai ge ibe smartphone lam ge ze 1 lakh crore rangkang chang de begu railang be record lei zakati delay Russia kadai mana ya Ukraine kadai me peting kte bene te Syria ze rate indi be te zaba me anui haim na chi zai se do kan sui delay chuna ge Russia kadai ge ting rain kan di be
Russia kadai mana Ukraine kadai meka ke kale ze ka bok chama me anui haim na chi ze mara sam news ka nui ka pa ke pira hange ngau kan sui dele ze chuna ke Russia kadai mana Ukraine kadai meka ke reite ze kale ze ka bok chama me ka ke India ram kadai me du reu do dile ze ka ze dile plam za ne pa ka kadai be ke design ne Ukraine kadai me India ram kadai me tai gene diesel lui beze lui ta gu dile ze ka ze dile plam za ne India ram kadai me ze crude oil ze Russia kadai me tai gene lui kang ke dile ze chuna ke Russia kadai mana Ukraine kadai me gu relations imak chaba mi pise gene Ukraine kadai gu government mena India ram kadai me tai gene diesel lui beze lui ta ra hange ki ke gai dile ze ka ze dile ze beze gene India ram kadai ga peka kadai be ke design diesel export te belam ke ze ke chai na na kale bi ze ke bi hang bi ze pira hange ngol do dile ze ka ze dile kadai rege internet ilang beze Starlink du na kadai rege mena ke me koi te ze mena ke me nom te ze bam dile kane les to Starlink ze server down mi ke sang ze down di ze mena ke me 40% so ne du ke me Starlink te ta te me ram ze ka hare be face se te range chang dile ze ka ze dile plam za na down mi ke sang di ze gane le ze sal ai be Starlink te ta te belam ke ze 40% so ne du ke me na total blackout te le ze complain je du te gai dile ze se ze ai ze hare ra hange ngom ke lang America kadai ga ngom ke lang tele ze sale Manipur state ke tati betin kum chana zen kai ze ka chum gene ki manai ku ki ma ka ke kleu ze ka bok chabam lo bachang ge indiaram kadai go bodi pe prime minister Sri Narendra Modi kom na gane Manipur state ke ze the beitiv ze in kya wong changai mak chabam da kan le stu nai kum chana zen kai ze minge chit ke ke pa da mai ke Manipur state ke ze in kya wong ga tele ze Manipur state ke pat beitiv ze in kya wong changai lo be mai kya changda te ke Manipur state ke ka kle be ka chi be ze pe ka kadai tele ze aize kuki manaya inki maka keze kakle bize peka kadai tele ze kazi dele ze kuki mana inki maka ke kakle bi pedai bi bize gene chuna ge kuki mana metei me ze inki mara medu ze bunui gu fifer zone ge gyot magra hangedu rangai tele ze ze chirmak te chuna Manipur state ke aize kakle bi ka chibe pepeze government gu property ramze te concept lam ge Manipur gu police mere mena hang nam ze nimdi bize gene metei mena kuki zo me ki ze chige kuki zo authority me kiramze tim sia ze hamni zina ruton di dele ze ka ji dele chib zegna chuna ge Manipur state Churachandpur district ze violence ka hachi be padai ze klev ze ka kapok ka hachi be padai ze chuna ge klev ka sangjala dai dele ze ka ji dele za ai ze meite mena kuki zo me ki ze kuki zo go authority me ki rusia ton di zegna le ze sale Zeme Council Notice India mene namai ke chitke tarek minge mai ke asalu ge meeting tiv jan tau ka haro be ke hasam he ki ke ge bize anui hazem lei na ze jeliang ro ma lei na hange patau di be point ze anui hai mena chira kana be chi ge he ki ke ge dile za ai ze Zeme Council Notice India mene he ki ke ge bize anui hazem ke dei du ze protective rablam ge ze he ki ke ge dile ze ka ze dile za ai ze ki ke ge bize chuna ge anui hazem pom pai mene handa tingene anui ram anui dei hange punui ne Teleu guys the bamba ze anui ram anui de hanke pei guys the bamba floram kdi ze plo kdi bize pei guys the bamba ze chuna ge zo to ni ba ka ze pra sam ram ze du pa ka ke se wang de le chi bize gan anui ze me bu ze anui zliang rom bu kdai ze zo magra le ze ge Zeme Council Notice India ne ria ke gai de le ze ka ze de le za ai ze zo magra ka che bize nang he ki te lu ze chirumak te he ki pung pai na ramzan zo do de le ze ka ze de le kan le stu floram kdi zo magra le ze sale chi bize gan anui ze me le ne ze ai ze Zeme Council Notice India ne ria ke gai ze pa me anui wang ka kadai be vona ze ai ze re hange patau di ka sang be ai ze ria ke gai ko de le chi bize gan anui ze me le ne ai ze ning chi gai ne ke le ka che bize ai be Zememankanews hai manaze chi tau gai de le ze chirmak che ting ti ge floram kdi ze zo ton di ze bam ram ze anui Zeme Council Notice India ze chi be le ne ze protective wang de ra ze luwang da rang te gule hinze ka ji de ningnui na za ina mimik ne floram kdi pram de rize zoni bize rangkang za pepe de luze kdei ze pe hla da hyak da rang te gule hinze sali plam za ne ache mak ti zaina na anui haze me gu kdei bam ram ze mit te ze ga ke de zaina na wangka kdai ba ra hei ha bone ram ze bam ga ra bam za lung ga ra bam ga ta gu da de ga ai ze Zeme Council Notice India ne ai ba ze meeting ne ria ke gai de le ze ka ji de le chi bize gan anui haze me le ne
ki pung point rama na zo do dui kana pluram kedi je zo makra le hin je hai mana je chi taw gai tele za ai je Zeme council notice india ne ria kyo gai bize ha zo de le ka che bize tu hai mana je chi taw gai tele za ningui ai je Zeme council notice india ne ria kyo gai bize ha zo me ka che bize comment section ge comment te ko ra ge hai mana je kyam ge zala mui le I think chugo mara some news kana ai gana loi ga ra de le ningui hai mana ne 9 san pi gai sin ki gai bam bi se gana to ndi de le hai mana je kulum de le